Ake ngichaze naku bazalwane. Uma sikulo September lapho khona sibuka tintfo kwendeka ngendlela yebuNkulunkulu. Lithi ke live laNkulunkulu nawufunda incwadi yemprofeti Joel chapter 2 ufunza usuka lapha ku verse 4. Lithi sibonakala sifanana neMahhashi. Uthi siyaholobha njenge Mahhashi empi. Ngifuna nje sibuke lamaganyana lawo. Bobani laba lelive laNkulunkulu elikhuluma ngabo? Likhuluma ngebantwana baNkulunkulu, likhuluma ngesive saNkulunkulu. Thine lesi sive saNkulunkulu. Lithi lelive laNkulunkulu sifanana neMahhashi. La siqhamuka khona sibonakala sifanana neMahhashi empi. Uthi siyaholobha njenge Mahhashi empi. Kuyavakala. Ngifuna nje toveta lokho. Now sikuthatha phi lokho? Nawufunda live laNkulunkulu lithi wonke lose akuKristu usidalwa lesisha, he's a new creature. Lokuba sidalwa lesisha ke akuvedwa ukuthi sidalwa sini, creature bani. Ngemavu labakalako siba ngema creature la disguiseako. Uma ngivela kulaba ngithandzako, ngivela ngimanzatela njengeliswane, ngivele ngithandzeka njengesitanzane seliswane kuyavakala. Kodwa nangivela emkhathini wetithatani, ngivela nginebuso lobuqinile njengebelihhashi, ngivela ngiholobha njengelihhashi kuyavakala. Ulisho njalo live laNkulunkulu, because I am a new creature. Ngitommemekela bu new creature empilweni yakho. Ungumntwana kaNkulunkulu. Ngitommemekela nje ukuthi be a new creature. Holobha la ukhona bonakala unjengelihhashi noma kusemsebentini, wherever you are. La uvela khona emkhathini wetithathako, tithathako atingakuthathi nje normal. Atithi noma ngabe tihlelile tahlela lokubi emasitheleleni, ngisho noma ngabe lomunye ukuphathele poison ukuthi utakufakela kudlize, athi nasafika nakathi udibana nebuso bakho bese sokuyakuba kuvela kuncikaza kuvele kubanze emathumbu, athi nakathi uyakubuka ubuso bakhe bese buyaphaphatheka, ashaywe luvalo kube kwangathi ubuka libhubese ngoba uyi-new creature kuyavakala. Athi nakathi uyakubuka abone lihhashi lembi lithi liBhayibheli thine siyaholobha, lithi siyagalobha seca emagquma netinzaba siyaholobha. Uthi sifana nemlilo, siyasasamba njengemlilo nawushisa tibi, sinjalo asisinazivela embi kwebantu labadibi bese sesiyasasamba siba ngumlilo ngoba bonke abantu abaditha embi kwethu badibi labantu labo, asibashise asibasasambise ngoba singumlilo thine siyasasamba kuyavakala. Ngitothi nje la kuwe kule nyanga yaSeptember ake sewuthi letitha takho lebeti kwehlula, ake sewuthi overtake, ake sewuthi ehlule, ake sewubehlule bongela labakuzondako. Listen to me very carefully. Lithi lelive laNkulunkulu thine siyaviva njengembi lehlelekile ngoba sihlelekile sibantwana basimakathe sihlelekile. Aselithi into nje emadlodlombiya, asidlobhadlobhi kodwa sihlelekile. Lithi asisuki emgceni futhi asigilani sodwa. Kufike kube simange ke ubone bazalwane bathuka lomunye umzalwane bathukana kodwa lokho kufike bese kuyakacela ukuthi akusibo bazalwane laba labethukako kodwa timbisi letikhona. Lithi ke lelive laNkulunkulu thine ke bazalwane yize sisemkhathini waletimbisi, lithi lelive laNkulunkulu asiholobhe, asibonakale sinjengeMahhashi, asiba intimidate, asivelela kubo sibalahlise onke emasu abo lebewaplanile ngoba buso bethu kufana nebelihhashi, ngoba sinjengempi yeMahhashi, siyimbi lehlelekile kuyavakala. Lithi live lethu thine sifike sikhothe konke njengemlilo, sishiye emva kwethu kunenalutho. Ake sesiqothule tonke tithathethu kule nyanga yaSeptember. Bantu labasizondako labasilela lokubi ake sebasade ukuthi sibobani. Let me tell you something before I leave. Kunetinto leBhayibheli malikhuluma ngaleli verse leli likhuluma ngema invisible signs. Kunema signs la visible, kunema signs la invisible. Let me tell you something. Uyabona inyanga na inyanga ukuthi lo mntwana inyanga umbona ngesayendle enhloko noma ke ngemajiva whatsoever buhlalo labugabile leto tinto leto ngema signs la visible lawo lakhomba lokuthi lo mntwana uyini ke uyinyanga. Kodwa ke akukhona ema signs la invisible njengani makhamka sidzakwa nje sidzakwa
sidzakwa noma ngabe sigezile sisoba asikadzakwa by that time. Uma ngabe lo muntu usidzakwa utambona ngeani, utambona ngephuza face because usona leli phawu leli invisible lomkhomba ukuthi lesi sidzakwa. Yize angadzakwa uhamba nale sign lapha hamba khona. Le sign le invisible kukhomba ukuthi sidzakwa ke lesi. Nathi ke sibantu bana baNkulunkulu sihamba sinema signs la invisible. Lesi live la uNkulunkulu la sivela khona, sivela njengemabhubesi sivela njengemabhubesi noma sivele njengemahhashi empi, siholobhe njengemahhashi empi. Nale misindo yethu uthi injenge tincola tembi. Makukhuluma mina nje le tigitami nje la ngivela khona kuba ne multiplication, le tigitami tiya multiplyeka. Kube kwangazuthi sekuvele tinqola tembi, kube kwangazuthi sekuvele libutho lembi. Ngibe ngimunye ngalo ukuthi sengiyi creature, ngihamba nalo ligqoko lasimakathi. Ngitokumemetela nje ukuthi ukukholwa kwakho ake sekube netendo, ake sekubonakala ukuthi wena ulihashi lembi, wena ulibhubese. La uvela khona unema invisible signs. Uthi na uthi uyavela babone bantu babone libhubese. Even though in the flesh you are a human being, you are just a prophet, a very nice prophet like me, but in front of your enemies I appear like a war horse. Kuyavakala. Ngitothi nje change disguise, have a way, let the Spirit of God disguises you in front of your enemies. Kuyavakala. Wathi inkosi ngabusa lamagama Prophet Wandile uthi nibahle emakhaya tatayi. You see, I told you, follow Prophet Wandile who walks in Zoe. Follow me in my Facebook account, Twitter, YouTube, and Instagram. Receive informative videos about God. Remember this, no one who is unholy will see God because God is holy. The worship of ancestral spirits, emadloti, is a worship of Satan in disguise. Umbuso welizulu uyaphangwa, uyahlwithwa, nawe uhlwithe, nawe uphangwe. Receive Jesus today and walk in Zoe. To God be the glory. Hallelujah.